I dalje radimo sa istom bazom podataka, samo ovdje u ovim zadacima, to jest u ovim upitima, imat ćemo neke osnovne upite, ali imat ćemo i parametarske upite. Parametarski upiti su oni upiti kada mi napravimo određeni parametar i onda date bazu podataka, odnosno upit, to jest date nekom korisniku i taj korisnik sam izabere šta želi da mu se prikaže u tabeli. Vidjet ćete već kada budemo stigli do trećeg ovog, to jest drugog zapravo. Da, kad budemo već stigli do drugog. Krećemo prvi query, to jest prvi upit, kaže prikazati sve artikle kojima je cena između dve vrednosti i sortirati po ceni u opadajući poredak. Znači tabela artikli, zatvorimo, potrebno nam je ime artikla i njegova cena, ne opet ime, nego cena, i cena da bude između, znači ovo je opet, evo i ovdje možemo da koristimo već parametar, ajde koristit ćemo parametar. Znači, prvo da bude veće, kako koristimo parametar, pošto treba da bude između dve vrednosti. Napišemo veće, pa uglaste zagrade, and manje, pa opet uglaste zagrade. Opa. Ok, veće, uglaste veće uglaste zagrade and manje uglaste zagrade. I sada, da bi baza podataka radila, potrebno je da unutar ovih uglastih zagrada upišete neki tekst, odnosno da date korisniku do znanja šta on treba da upiše na tom prvom mjestu i tu napišete napiši, unesite najnižu cenu, proširimo ovo malo, a ovdje stavimo unesite najvišu cenu, to smo lepo napisali, i ime artikla test primjer. Sad kada pokrenemo, pojavi se novi prozorčić i on kaže unesite najnižu cenu, to je ovo što smo upisali ovdje, ona se ispisuje ovdje. Najniža cena, evo test primjer, kaže najniža cena 60, kažemo ok, unesite najvišu cenu, mi kažemo 190, ok. To su mleko, beli luk i pasulj i njihova cena od 68 do 175. Ako pokrenemo tabelu ovdje artikli, otvorimo je i pogledamo cene od 60. Da je više od 60, to je evo ga mleko 68, beli luk 180, pasulj 175, i onda imamo junetinu i prasetinu, ali one su skuplje od 190, tako da njih ne treba da ima i njih ni nema. Opet ovo. Zatvorimo i sad pokrenemo, snimimo, znači idemo na save, ok, query 1 zatvorimo, ne treba više, napravimo novi query, to je novi upit, kaže napraviti parametarski upit za prikaz radnika koji su rođeni u odgovarajućoj godini. Znači potrebni su nam radnici, kaže prikazati parametar upit za prikaz radnika, vjerojatno potrebno je ime, ali ajde pokazat ću vam nešto novo ovdje. Ako hoćete iz određene tabele da prikažete sve podatke, potrebno je da ovdje u field odaberete radnici tačka zvezdica. Tako će nam se prikazati svi podaci, to jest sve koloni iz tabele radnici. I ovdje, ali tu ne možete da postavljate nikakvu kriteriju. To jest nikakav upit ne možete da pravite ako koristite sve kolone, odnosno ako koristite ovu zvezdicu. Ako već hoćemo to da koristimo i da kažemo napraviti parametarski upit za prikaz radnika koji su rođeni u odgovarajućoj godini, onda ćemo pored ovog radnici zvezdica da uvedemo datum rođenja, ali sad ako pokrenemo imat ćemo dva put kolonu datum rođenja, pa ćemo onda ovu da odčekiramo, to jest ova se neće vidjeti i ovdje ćemo napraviti parametar. Kaže napraviti parametarski upit za prikaz radnika koji su rođeni u odgovarajućoj godini. Pa ovdje sad napišemo veće, uglaste zagrade, u uglasnim zagradima početni datum godine, to jest prvi datum, ajde tako da napišemo, prvi datum, and, manje, pa opet uglaste zagrade,
drugi datum, znači imamo veći od prvog datuma, manji od drugog datuma. Kada pokrenemo prvi datum, ovdje kaže 1970 godina. Ovdje je opet potrebno da unesemo ceo datum, znači 1.1.1970. Drugi datum je 31. decembar 1970. Kažemo ok, to je samo Sima rođen 23. decembra 1917. Proverimo ovdje radnici, gde je datum rođenja 1970. samo Sima, ali evo ako uzmemo od 68. do 73. ajde tako da proverimo, view, idemo opet, prvi datum, ajde nek bude 1.1.1963. Neka bude 31. decembar 1973. Ako pokrenu, to su Mika, Zora, Sima, 68. 70. i 73. Ulaze sve u kriterijum i ovdje vidimo da su prikazani svi podaci iz tabele radnici, čak i godine staža, sve, i samo jednom se pojavljuje datum rođenja, i to zato što smo ovaj ovdje odčekirali. Da smo ga čekirali, pojavilo bi se prvi datum, nek bude 1.1.1970, drugi datum 31.12.1970. Sima, godine staža, ovdje bi se pojavilo još jedna kolona, field 0, baš zato što ne mogu da postoje dve kolone sa istim nazivom, i zato ako odčekiramo, ona više neće se vidjeti. Opet 1.1970. 31.12.1970. Evo vidite, nje više nema. Tako smo završili ovaj drugi upit, snimimo ga, ok, zatvorimo, ne treba nam više, novi upit. Kaže, kreirati parametarski upit u koji se unosi početno slovo imena radnika, prikazati ime i prezime radnika, test primjer, sve jedno. Uvezemo tabelu radnici, znači potrebno je ime i prezime radnika, i kaže parametarski upit u koji se unosi početno slovo imena radnika. Znači samo ovdje u kriterijumu napišemo da je jednako, pa dva ova, i ovdje sada napišemo kao, to jest što treba prikazati, znači početno slovo, znači ne treba nam ovaj znak jednako, nego napišemo like, pa uglaste zagrade i ovdje napišemo početno ime, slovo imena radnika, početno slovo imena radnika, početno slovo imena radnika, like, i sad kada pokrenemo, ovdje nas pita početno slovo, test primjer je L, stavimo L, ali nije dovoljno da stavimo samo L, nego moramo da stavimo i zvezdicu. Ok, Luka Lukić, koje još radnici su tu, ajde vidimo za Zoru, ovdje nema se baš sve. Run, Zora, Z, zvezdica, ok, evo Zora Zorić, ovo ćemo da prosimo. Zora Zorić, dobro, završili smo i treći parametar, snimimo ga, ok. Novi upit, kaže, kreirati parametarski upit kojim će se prikazati spisak radnika koji su radili određenog meseca. Test primjer koji su radili u februaru 2007. Potrebni su nam radnici i smene, dve tabele, dodamo ih, povezane su obe, odlično. Sad često kreirati parametar kojim će se prikazati spisak radnika. Znači opet koristimo ime radnika, prezime radnika, ne moramo sad da unosimo sve podatke, nije nigde naglašeno. Kojim će se prikazati spisak radnika koji su radili određenog meseca. Iz tabele smene uzimamo datum kada su oni radili, test primjer koji su radili u februaru 2007. godine. Ovdje mi ne možemo suštinski da suzimo da bude samo mesec određene godine, nego ćemo morati da unosimo celu godinu, i ovdje u kriterijumu napišemo veće, uglaste zagrade, ovdje napišemo prvi datum, manje, uglaste zagrade, file amend, drugi datum, ajde skloni se,
pokrenemo prvi datum, kaže februar 2007, to je parametar, znači treba će nam 1. februar 2007, dakle nije se otkucalo, 1. februar 2007 i 28. februar 2007. Mika i Zora i ovde neka osoba čije ime se obrisalo iz tabele radnici. Nazvat ćemo je kako ću, XY, ZY, dovoljno je to. I pokrenut ćemo ponovo, znači 1. februar 2007 i 28. februar 2007. Trebalo da snimimo tabelu i da je zatvorimo. Ok, snimimo tabelu, zatvorimo je, query 4, evo sad XY i ZY. Persona je radila 4. i 14. februara, Mika radila 3. Zora radila 14. Ok, to je to, završili smo taj upit, prelazimo na sljedeći upit, upit broj 5, kaže napraviti parametarski upit koji prikazuje spisak radnika koji su radili u odgovarajućoj smeni u određenom mesecu. Izlaznom rezultati ne prikazati naziv smene. Znači što nam treba radnici i spisak radnika koji su radili u odgovarajućoj smeni u određenom mesecu. Ok, znači treba nam ime radnika i uzet ćemo i prezime radnika. Spisak radnika koji su radili u odgovarajućoj smeni, znači treba nam smena u određenom mesecu, treba nam i datum u izlaznom rezultatu ne prikazati naziv smene, smena očekivana. Znači ovdje potrebno je da bude određena smena, samo stavimo da je jednako parametarski upit i ovdje napišemo prva ili druga smena. To će nam se pojaviti, znači mi samo pisati prva ili drugo, zavisno što treba, a ovdje datum, opet pišemo veće, uglaste zagrade prvi dan, prvi datum, and manje drugi datum, ovo možemo proširimo, ovu tabelu ćemo recimo da suzimo, dobro, vidi se sve. Prvi datum kada pokrenemo rano, znači prva ili druga smena, napišemo, hoćemo ljudi iz prve smene, da su radili kad, prva smena marta 2007, znači 1.3.2007, and Mart ima 31 dan, 2007, Luka i Mika 5. i 17. marta. A ako na primjer hoćemo za drugu smenu, ovdje napišemo druga, ok, a za februar da vidimo 1.2.2007 i 28.2.2007, XY osoba radila, XY osoba, nepoznata persona, dobro, nema veze. Snimimo, ok, zatvorimo, to je to i ovo. Ostalo 3 možemo, ne moramo. I idemo dalje na 6. Jel tako? Da, 6. Napraviti parametarski upit koji će prikazati ime i prezime radnika i da, pre nego što pređemo na ovo, samo da provjerim. U 5. prva ili druga smena napišemo prva, datum što je bilo mart 1.3.2007, 31.3.2007. Da, ovdje kaže u izlaznom rezultati ne prikazati naziv smena, vidimo nije prikazano, ok, to je to što mi interesuje. Query 6 kaže napisati parametarski upit koji će prikazati ime i prezime radnika, znači treba će nam tabela, ok, moramo da unesemo tabelu, show table, radnik, ok, i datum prodaje određenog proizvoda. Određeni proizvod ćemo uzimati iz article i narudžbenica. Ja mislim da će nam trebati i smena, samo da pravim. U narudžbenici piše samo šifra artikla i količina, da li će nam onda trebati narudžbenica. Ime, prezime, datum prodaje određenog proizvoda, znači ovdje
narudžbenica, šta nam narudžbenica nam pokazuje artikli, da, treba će nam i narudžbenica. Ako izbrišemo narudžbenicu, vidimo da nema veze između, ne postoji veze između tabele artikli i smena ili radnici, pa onda moramo da uvedemo i tu tabelu narudžbenice. Ok, uveli smo sve 4 tabele. Sad nam ovdje iz tabele radnici treba ime radnika, ali tako? Mi prezime radnika, opet iz tabele radnici prezime, prezime radnika i datum prodaje određenog proizvoda. Datum, znači treba će, evo ga datum. Datum prodaje, znači iz artikli nađemo, evo ga, ime artikla. Ime treba da bude jednako. Parametarski upis, naziv artikla. To je ovako. To je primjer junetina, znači ime radnika, prezime radnika, datum prodaje određenog artikla. Određeni artikl, znači za to nam treba parametar. Pokrenemo junetina, ok. Mika Mikić je prodao junetinu 1. januara 2007. Šta bi bilo da nismo, pošto ovdje nigde ne koristimo tabelu narudžbenici, da smo je obrisali, ne bismo imali vezu između tabele artikla i narudžbenici, kad bismo pokrenuli i ukucali i junetina, ispalo bi da je svaki prodavac prodao junetinu svakog dana, otprilike. I došli bismo imali bismo te duplikate, pa je zato potrebno da unesem i tabelu narudžbenice, preko koje će se artikli povezati sa smenom. I sad kad pokrenemo i unesemo, na primjer, hleb, vidimo da je dosta prodavaca prodalo hleb različitih datuma. Sima i Zora su prodali 3. Luka i Sima 5. Zora i Luka 2. Sve to u redu, ok, snimimo, zatvorimo i ostaje još jedan upit. Ne treba ni ova tabela. Create, query design, kaže napraviti upit koji će prikazati šta je u određenoj smeni i koliko prodao radnik pod odgovarajućim imenom. U upitu ne prikazati ime i prezime radnika i naziv smene. Test primjer, druga smena, ime radnika Laza. Znači treba će nam, da pročitamo, napraviti upit koji će prikazati šta je u određenoj smeni. Znači treba će nam tabela smene. I koliko, to je isto, se nalazi tu, prodao radnik pod odgovarajućim imenom. Znači to je radnik, evo povezane su tabele, super. Znači ajmo ovako, ime radnika, evo ga radnici ime, prodao radnik. Pošto unosimo samo ime radnika, a ne treba da se prikaže ime i prezime, ovdje nema potrebe da unosimo prezime, jer zašto bismo unesemo prezime, stavimo da se ne vidi i još nema nikakav kriterijum, nema potrebe da stoji tu. Znači ime radnici, kriterija, like, i pošto je parametarski unos, napišemo početno slovo imena, ženo bez imena, ok. I sad ovdje potrebna je određena smena, znači ovdje prikažemo smena, a količina, šta je koliko je? Koliko je znači količina, potrebna je tabela narudžbenice, dodamo tabelu narudžbenice, ona je povezana sa ovom je povezana preko ove. Iz narudžbenice uvezemo količinu, upit koji će šta je u određenoj smeni i koliko prodato. Znači šta je, treba nam, šta je sve, šta bre, koji će prikazati šta je u određenoj smeni i koliko prodato. Ok, znači treba će nam i artikle, treba će nam još jedna tabela, malo je nejasan upit. Ovo šta verovatno se odnosi na artikle, tako da će nam ovdje trebati i artikli, ime artikla. Količina smena se ne vidi i ime se ne vidi, a za smenu je potrebno da bude u određenoj smeni, znači opet jednako parametarski unos, željena smena, ok. Količina ime artikla, to je sve. Ako pokrenemo, znači jedan treba početno slovo imena, ajde skažemo x, ćemo x osobu, ima šta ona prodala, željena smena, šta si prodala u prvoj smeni, nije prodala ništa, neradnik neki, dobro. Ajde probamo sad, opet
ajde probamo što je ovo, druga smena, potpuno sam pogrešno. Znači, početno slovo imena, to je x, moramo da dopišemo zvezdicu da bismo znali celo ime x. I prva smena, opet neradnik, nema veze, možda je stvarno neradnik. A ako ime radnika Laza, L pa zvezdica, ok. Željena smena druga. Evo, Laza radnik, Laza prodao 15 hlebova i 5 litara mleka. To je 10 flaša po pola litra. Ova osoba XY ne radi ništa, nema veze. To je to, završili smo i ove parametarske upite i sad ćemo da pređemo na drugu bazu podataka. Ali to je to za ovaj video. Snimimo i ovu poslednju, ok. Ovde su nam prikazane svi upiti. Znači imamo upit od 1 do 7, od 1 do 7 to su svi, a ovde su tabele. Zatvorimo i to je to.